Treng ba kejela Conrad kisang malah Shah Ktah Mationg teo hari Nongshet jas ngi jong ki school ki bela pelong ya kijing rak Plakad Hakhmat ke 5-star hotel ka Courtyard by Marriott hak dailat mentak sngi kini Nongshet jas ngi hak school hapok lama ke Union of Cook Com Helper ki bahap hak PM Portion Scheme hamiglaya ki rak Plakad syrak haba ke Menteri Kepala Tengka Kari ke Nimala Sitaraman kadon hak jinglang hak ke hotel kani ki jingrak Plakad ka Ktah Mationg yum terang ba kon sang ma hadu unlej ban yakren yaki kan yuan ka dawa ban penkeu no ya jing seu yaki hakba shu nek sa lakumba arthos nem kenti ka nongram jang kan hun ka kong jina neng nong ka kremen ba sokal pedeng kan sngap ya jing dawa jongki bat ka jing dawa kalong ban kenteu no ya jing seu na khandai spa si benai sa khandai haja si benai nama ba mentala arthos nem kamdon setia kano kano ka jing penkeu ya jing seu jongki. You have any papers? Come. Anybody want to talk? Mulu ba ban nak kalian jongki. What is the issue? So now we don't have any paper. Just yesterday we already given by media news. You given to madam? No, only press conference. Today morning from all Jantia, from all Jantia, they already met her. Okay, they met her. Yes, Okay. they talked to So her. they given the papers and all. Yes, just I'll also find out. Okay. Kajingwan jongi hangi menta kalong halor ba ngila minin layo ban ayo ko kubor lingba ki media te nitip namar ba indon program hangni te kumta ngikwa bangin nginwan ban i kini kijing snow ki jongi namar ba inha ya kini kijing kerpat ki jongi balada kadon ka session ko ba ini saya shot menta ka monsoon session kinyo ban perhat halor kini kijing kerpat ki jongi nomor bakal ayat daki arpos nam kani ke jinsiu hadu menta kadang dek kumju nak central share cinta nakaliang jongi ke Union of Cook Com Helper PM Portion Meghalaya iwan hang ni bat nakaliang jongi cook ki badan site shopok jantia menyemestem kilayo banyak kendu bat ban keren bat imadam menyemestem hapo jantia de ni hakani ke jingwan jongi hang ni kalong ba ngin ya dan rengkat lang bat ka jing yam Hakhmat.